Ino ishi eno irinikulo ishi okpa kinshena binisha kutiboye Saptika Town Students Union Women's Session la piu tibo bese binisha ne eke atsato ye embracing inner beauty and mental well-being. Alo jukivi eno akakamsu shaji alo aniku ikikulu hipolo binisha ne ike ishina thapi o irinkulo no itara tha ishi kasajukishinyan jukivi ishi bana baye nyuno alho no mlapepa kyu jukivi koto mani ngono no timna mlapepa kyu ri jukivi jili koto ma kyu shinina itianye ikimu alho no eno timna mlapa kyu kamso holo jukivi akirechio akiviu tipoye to timire ki heke pitishi kamslanya nyungna ha kyu ya khai polo to tim kutom no ayere khana jukivi ye hipoke epkyu societal definition of beauty tipo bejono jukivi shingyo no kusho shagma sai api ahlo shagma sai momu aiko metswa ma sai maya sam zujwa ma sai le hipogola shagma sa hipogola shagma sa api kutomu tipo kotishi PQ and a kumsiki tipo bejono totim kutom no nilkinin yakyu kena tipo la aki kishi ning ikim like you and a tipo bejono akakamsi shaji tipo la alum like you kutom ishipo itu kushanya ini you pujuperju laki tipo pesa akasajin chanya ike you client laki kuro bano ilorege no ne di initila irono jubishi baitulke kyurangu liye kusho asareta kusho ipum he shipuna anitisa ho shishoishile o anitibo ono jubikecho ikene jukibishi baitulkecho kuro bano ilorabuz ivleshi ikagene ko kapsanyana le pana pau agi kızbe pa yu tipo habe bizna tishena lina pyuno paye ajuvi moy tiroguno pa ju tipo timpie monena pagi tipo kisnyana paye agi napis pakchi tipo napis na achenki hp pikecho ibuna tito iko kapsake golekina lina li blog me tipo lekyu tipo shi ai ikina pavila no kushi onguno no ye juvi moke pi kamsi chenki a shekela ye lina pino pana pikyu kta gogolo no kin pisipini sha you know lina laki pino pa ye kushok moy shepe no akinu pana pino pa ye metsoi moy shekecha la ike ko kapsa kuna asheka gdao ino iko potso kecho pina nyekyu khemgele changyu ina livila iko doloko pasangya shpe rike ikela ye lina no webna paeti amlog me shi lha gyu anis bijigi shage ikimna tipo pavle pyo kila no webna no rego ne khone ko eshwe kecha shana ina pavla ne kyu to ipa chulangena tipo pes pavle pe ena ino no yo oni ti ono juvenke la na kzau pi ko holo julo ni aniti eyelid double tipo kage ikimo no ye oni tipo ono juvike bila ena tipo pes pavle pi ishkusha kecho eke tipo na lakina you kujolo purupejulkyu kudomangem laki pes kasajalani ita akinu shi dinkansna kisa kimeche kimkyu la kisa ana tim ghren la kila la lishi betalve chenkyu kisa laki ike to tim laki ona arjukivi achepani patim kamsna payona arjukivi ke pipichegena ike mali ye pangi tipo paloche mogena we po pangi tipo ona pamlo kimla pza chengena igibu pano tipo plastic surgery tipo shibine pichikum svegena cho ike gono pana angi hipo wala shinchani epikishilebna plastic surgery shibegena kamsna paye tipo shibekela itari kyu to ipalhi pa ikhil benengena tipo akakamsi shibna kamsa irono paktakyu shire tipo abulom bo bompa kimya kimko pasu hopes joa eshiben ikela ye totim tipo na pao surgery tipo kakibike wala hila papala ainala juspekela ye li jupna qawe eshibani ke tipo doctor no ku shibekya eshibekela ye lina kina ini chake ina plastic surgery shwep namo ingi poye juving ki kumake la eshbi pana bebkecho
Iki na you buju peju kyu you client tipo becho na eno kisa hipo becho no ning pala itil ben sha ki ning pala bet hal ben sha ki hipo ye ak kamsi hipo iro no ak ka anke ep ki tipo ning pala tipo itil ben ki shange shon nina kyu golao no nilkin ni kamsa ni nilkin ni ikilani mo ayegla societal definition of beauty hipoke le ruki bi epke ye hipoke epke nyung no ku golao no ikilange na tipo no nikh go pelange cho tipo no nikh pe tawange punye tipo golao no howe ki tipo shuwange cho ikigo akakam si hipo le ono akaka anke epke tipo ning bala kamsil penye na ini hipo ko pes pekishilanye ake kholo no kuno atsato hipoko kamsi pelkena akshe pesislanye kyu gomonyum no gohono asho jukibi epinigena asho jukibi hipoye nyum kyu shara namo nyumu as abza apugdaw azagdaw eno nipuniza pano vecho no pano jeans tipo vecho no nyumu asho akore tipo ye kyu wala shnengena tipo iberne gecho eke asho jukibi tipo ye nyum ye kishel chemwe nye aju hi dui xin sha nye a wala hi dui xin sha nye ye tipo nyu ko ga ga tipo ko ye kishim la ke ikemo alo ju ki vi e bena ba ye ti ning gam na shil ni kyu ning gam na ki pel ni kyu ning gam na ita ga tipo la alo chi ge pel ni kyu tipo ning no la a kyu ke cho e kyu to tim gam na shil ke pisha kyu en holo no ju ki vi wala ga ju ki vi a ki kheu hi po gomu no akkamsı tikdao chigma sakyu nimhipo kapsalkyu shilanya ineiti tare kiche kipie kinipese aksajene shani eke aturo tipono itare ina ekkhla pujupejulkyu tim khla ishurkyu golekila na vetalkyu new mem kinirele pespinya eke aturo tipono liye iship itul kavi kushol kavi ono jubigecho action tila egono juki bishidi itunange ikeli egono juve ikemo adono wore li sa security kile oke wala kila li ye pa juki bi tipo adoption oke tipo shimlave kyurango li lolo time akyu tipo ko ye akibi tipo shang mo bege li na ishi tim khla egono chikhachilekyu alo kela ono ko mo alo ksagda ono tim khla chikhakule ipo toti mkono tipo aziki tipo shi o nyumno nukiagule kilere alu no kuchona alu kibishi nuki tipo kata ona angashire kere di shire ashonu nuki tipo re itejen shi ke tipo wala shitna ashe shena ito ye toti mkutom na pasa su kushon shimukyu alagelam pachare ke wala kila itsuwe kyu tekyu mom ala kilive kyu tekyu la kitekyu new mem laki khati bolana du toi shire itulki di poshie ine dare you mem laki itulki di boye li ye nyuno ishi bai itulka bi irono nyuno ona arkive no kwa epingi di bo magicho ikemo adono wore li itulki wala kila li lolo time gibi koto magi di bo itul buzna itil buzna itare liu arkivi le kujola ye ishiru kavia arkive bi tipo komon be ikimo itire ono tipo akivi tipo vepekyu tipo shilkecho ikeli ye ono iqne gimi sine gimi tim ngono tsaqi kumsik tojskimi tim puklongo tskimi tim vetal gimi ipo kapana kyugena tipo le ipna pasa su kusholge gole kila alo inokyu alo ponyekyu akiono jumpaikyu alo kikecho ipo adono wore pauju kivi tipo ye allow shikte kyu to tim laki tipo shilgecho eno tim kamsna pasa se laki shin shikyu eno liye tim kamsna alol shikyu tim laki tipo shilgecho ike tipo pes kasajelani akini ushina kasajeni shaki tipo no kucho yes tipo lo nyuna afo laki eno atsinpu bakma ngeli pes bilne shanye ike kutomno kisahipo itani ene kisahipo lo atsinpu tipo shinshiki mom atsinpu tipo kimyekyo sapoke tipo shengecho ike kisa tipo ye liyango rachel mo kisake ike
카레 이팀 시지게올라 길라 구조 예스 알로시 피주 몸 이치 쿠토기 디포시 모게올라 길라 니니야 리아 디포조나 아즈제 이프나 파강노 레첼 모 제컵 그모 키키미에 디포 라 안스포베츠키 테키 라 디포 테키 올라 시kam스지게죠 이게면 고고노 구조 예스 알로시 피로게나 에나 리아 리데 디포 이틸게나 딜레히나 e kujoju ki bi hipoye liana piril ke no we ki tipo vetai lo tol ke cho ing no kujo yesu ke ole kila botu bo mkutoku ajo chega tsini dilehi ishi tulane lia netie juvi ikemo rachel no ajo kore eno ahivike ki kujo yes le tol ke toe eno ning kamtsna pil ke la kumsul je ke toe je ke pre Rachel no ajo akore akivike Rachel para ki mi veneshi Jacob ya ampe tsini kumokimu itara ampe tsin sikhana ampe chiribdi Rachel ngono pangu laban tipo kakyu shigejo ikemu nyunguno kisahi potara thonni ruwagelana tle liya gali ena Rachel gali tsakaitinanya ike liya hi poye nyungno tukino albo na pakama tsibz paya achan shuge pana ano atugoshi akinyushi akutushi kyokutolo paye pakimye benen krashi pana ati anli tipo anu kunu sangike pakimye ren krashi paye tishi kumsa gine ikemo pakimye pakumo na Rachel tipo kimye gicho ikenu megili hi liao akakumsi shaji tipo itula kye anu abidi ituge ole kila tilehina ningna vetalangine ke pana anu abidi ituge ole kila pana anu tipo je Juda epikutsketcho. Putipo kirie ishiye ino ampiu shekeni. Eke liya hipoye paye pakimu kikimye tipo itrun shaye. Kemno pakimne kikimye tipo patsmove ke ole kila paye self pity. Palki pape se juklo tikyu mom akmove ke tipo shimoy. Eke maliye alhona pakma tsipakyu pau akivi. Pakumto tikto juwe kecho. Ipuna alho shekyu tipo shuweke ikenu necha no tikhenno wore jisu kristo na ayere hipole ekyu tipo ye liana punukyu anu juda tipo la alana jisu aye khakulu tipo ninglo erke shire itulangine ishe na akha shekalo ningne tula no gogo Jacob na pare tibenkelo erke na pano koble no pana Kilihi ilia kope pangena dilehi pasare khoslo apyu nimno botubo akedo lobdi toku ajo mkutoku lono shiglaki hipodolono itunengine ike dilehi Abraham ngo Sarah kamo kope pani Isaac ngo Rebecca kamo kope pani eno dilehi ilia kope pange paye dile kholo apitipo itulangejo ike ashekalawe lia tipono Jacob mblogi Paushi bigyu pasare bakma kumza konshigyu tiboni no tito itungi shanye Rachel paye ningno kujo yesnek like to ajuve ahivike eno Jacob ya abotulo ye wana pakimye kecho ikemo ningna pakakum sishaji itulangine alhona patita tipo kabeskecho ikemo pakimye tishana mo pakimye agemo Rachel ipoye nimne tulagyu no paye pafuru ane shuvegyu ane kushu tipoye akakamsi shaji akibi shamukyu yekibdege ikitishire eno tipo vecho no pakimya gyu tipo de pajupes ahuide vekyu tipo shitunanye eno Rachel ye pano alala chekela ne khile itibegena dile khobeki shirege tono Jacob ye pakha ashekhalao ligum sichilelkyu tipo gonyuna ituki tipo shamoy ike in a new mem kma kha gele besibibekyu eno liango Rachel kma gele besibibekyu hipolono ningna betalni shaki tipo ye ashoju kivi etiralo tono kwa ningamsna juvin chichentono ike ma asho ju kivil kishire bizna aldo juviki tipo khavekele momo nika kamsa shaja akivi shaki tipo khavekele kele jukivi tipo ye kupum lavekyu tipo la kishivangeno webi kamsa nishanye ikiru ishininguno piribeki hipolo client tipo vechono pujupejulkyu
oti kisa to timi Q po angi tipo bechono palhipa ikhim labza achigina tipo bisipilwa tipo bechono nyung na akakam se shaji yono akhoto ki Q rukivi tipo ya akakam se bechono koipira chinki Q tipo vetal kishilwa akinyuno nyungno asho rukivi ena alo rukivi tikma dono kutaka Q itulwa tie mem kini reli bisipiki eno liango Rachel kama reli bisipiki tipo no nyungno vetal kishwai Kokupa akinyu iringyu tipo no ene itari ashila shire piwo ki tipo shine shikimti